Gapangulata ka sa una sa karibal ni mo kang mama. Ang paborito nga mayor. Sa imuhang reaksyon kung naburusan ko sa lalaki nga wala pa nimo na ila. Guys, welcome to another video and happy Father's Day sa inyong tanan. This is a Father's Day special video and obviously kabaron karon si Konsehal. Wala lain ako ang papa, you know, ang din po sa SPC. Sorry kayo kay gipanghangak may kagikan mi nag-TikTok, diba? And palala so ako din si Maria Filingera and I'm with Konsehal. Ako ang Papa Roger Jer Abaray. Yan, pag-hi sa ilaha. Hello! Happy Father's Day! Happy Father's Day. And pa naman ko na uso nga challenge karon nga answering questions you're too scared to ask. So, mo na yung mga pangutana nga mahadlok ni pangutana sa imo ha. Ayan, so amo nang gi-consolidate amo mga pangutana ganina pa lang grabe dagan kay pangutana si Mama. Go ahead. So, before to mag-start, ato sa ipatas itong right hand that you will answer the truth, nothing but the truth. So, say mo ang gaka-feel right now, feeling ni mo, say I'm gonna expect sa mga question. Well, I'm ready. It's okay. Wise or otherwise. And wise or otherwise. Okay, so tulo ni siya ka hugnaan. So na I love life, politics, o family. Yeah! Are you ready? Ready na ba ka? We are ready. Okay, so pasensya sa among singot ng mga dagway. We will start now. Sa una natong category, it's love life. Go. Okay, number 1 question. Ngano man nga dugay ka nagminyo? Well, ako sanggi man akong career as a professional. So, I wish to become a lawyer, but I was overtaken by marriage. So, that's why. So, sala pa lugar sa kasal na lugar. By the way, pila gani ka edad? 38 years old ka, di ba? Pila? 40? Like that. Oh, so, career over love life na lugar. Yeah. Okay, kini. Muna ang pangutana ha. Tinuod ba nga gapangulata ka sa una sa karibal ni mo kang mama? Because I was provoked. So, once I am provoked, I have to fight. So, somebody will override my right. So, I have the also the right to respond. Wow! So, tinuod yun, confirm, nangulata ka. Sometimes. Knowing him, arnis, karate do, ug uban pang martial arts. So, murag kulating gito sa unas. Maulos ito siyang mga English nga answer. Kini pa, sunod na category is politics. Almost 30 years. Okay, almost more than 30 years in public service pa. My question, kinsa gyud imuhang paborito nga mayor? Paborito man ako sila tanan. Although I was consistent opposition. No? Mm-hmm. So I like them all because they nakahatag silang challenge sa akong pagpalilis. Hindi siya. Wala piliyon. Tanan paborito. Tanan sila akong favorite. No? Kini. Unsa ang pinaka nalisuran gyud ka, like the struggle ka sa imong pagdagan sugod tong pagkakapitan ka? Kung sa tanan journey nimo, asa man to nalisuran gyud ka? Financially, sa challenge sa mga administration, opposition. Ako pag dagan ko sa Barangay Captain during my re-election, no? Pinaka hardest kayo kay ang akong mga katbang, pulos man mga parente, pulos na sila na mga parta. Mm-hmm. Ako, I won with one by heart lang sa mga tao. So,
salamat ko nga for 18 years, uh, for more than 20 years, sa kabarangay lang nga ang katawan sa Barangay Kaswagan nagsuporta gid kanako, no? And until I became my term sa first term, I was so very challenging kay First term sa Yes. pagkakapitan. the first term pagka city councilor. Pagka-city councilor. I was just graduated as a barangay captain. Captain. So, wala yung resources, kung lang, lamano lang, kampanya lang, diskurso lang. So, thanks God that I... Yeah. Kay lisod gyud kayo to no nga pag-transition Oh, from gikan lang sa barangay pila ra ba ang population gusto kayo kay... and then From one barangay to 24 barangay. to 24 barangays. Asa man you have ako to- ang kwarta? You have to meet people in all walks of life, no? But anyway, Nag-succeed. thank you kay... And you na-placed ka kapila ka to first run ni mo. Number 5. Number 5, imagine that. Out of 8, no? Out of So, 8. Nako yung next question. Unsa kung wala ka nahimong politiko karon, unsa ka haimuhang career? I have my main profession as a teacher, as a professor in the College of Criminology. That's my main profession, my main occupation until now. It's my, that's my main source of my income in the family. Akong buhi sa akong pamilya, kana akong Pagka-dean. even though it's a meager income, but still they were able to succeed, no? Dakong tabang jud kayo to na dean si Papa sa CU. Hello sa mga Kapitolyans na kay 50% mi sa mo ang tuition. Ba? Incentives na sa mga employee, no? Mga faculty. From my there- ate down to sa ako, nakatabang gid kayo to. Okay, next question diri punta sa family. Kinsa ang imuhang paboritong anak? Kanan paborito. Wala ko nag-expect. Wala ko All nag-expect. are my favorites sons and daughters, no? Despite that there are odds and odds and down, but I consider that as a part of my career or rearing my family. So all of them are my favorite. The fact that they were able to succeed, except one is still it is still Bata pa. yeah, Mag-graduate pa. about to finish this course, no? By next year siguro. Siguro man. Okay na eh. Kani ha. Unsa imuhang reaksyon kung makabalo ka nga nagminyo nako? Well, it's normal. Ha? Masinwila ka. Ang akong reaction kung di ka maminyo, antod sangtod. Lagi po no. Murag mas masyakala. So, unsa imuhang farm? So, mahappy ka? Of course, I'm happy. I'm satisfied. Oh. I have almost accomplished my my task, my mission in life. So just waiting if God's call me anytime. But at least I have ako nang gibilin tanan. I lay down all my responsibilities sa akong pamilya. So it's up to them to Bala na lugar me. Kini. Okay, so at least mas makurat siya nga kanang dili ko maminyo. Kini. Unsa imuhang reaksyon kung naburusan ko sa lalaki nga wala pa nimo na ila? kana dako kay nang gira sa tibok kalibutan ko. It will be a World War III. Oo ba? Or it's like I am executing Bin Laden. So, World War III ang may tabo. Ayan.
And so, unsa day imuhang kuan sa ako, imuhang ideal guy for me kung ikaw ang gustuhon nga magpili? Dili ko magpili kay kamo man ang maguban sa inyong pamilya. So at least you are intelligent enough to choose with your partner. At least one character is to be a good partner or husband or wife is you must be responsible. You must be understanding, and you know, if you have all this character, you can expect that you will live happily, no? Alright, so grabe, medyo serious pero napaka-funny, but yeah, thank you so much pa. Thank you. And happy Father's Day again sa inyo, ha. And syempre, my Father's Day. message to my papa is kabalo mo, ako pinakabiliban yun sa iya, ha. Despite sa iyahang utsa siya karespetado, utsa siya kailado, dagan na kaila sa iya, ha. Honorable, pero nagpabilin gihapon siyang humble. Namugid ni siya, humble gid siya, makigug. Naman ko kinapayas. Hindi mo ko supian. Hindi sa ko maalam. At least I have my... Guwapo lang, no? little, Guwapo lang. Mura na. Mura na. So thank God that until now, uban ko saya, thanks everything, until now, I still with my family. Yeah. And, usap po sa akong nalipayan yun because as open ni sa mga family, we're close to each other. And, very important po na, diba pa nga, you mag-reach out ka sa mga children, ikaw po si Papa. Because, guys, to tell you honestly, usagid ko kada kong daddy's girl, diba? Sa una, sumugbaduban ko siya biyahe. And and karon at least karon wala na nawala nga relationship namo sa papa, and even now nga dagko na ko kaayo nag-grow po na mga relationship nga nag-close with me, wala gyud na siya nawala. I hope ma-maintain po na ninyo di as mga nagtan-aw, diba? So again, don't forget to greet your dads sa nagpakaamahan, mga inatay nga ina na tatay, happy Father's Day. And pa unsay imong message sa tanan natong mga father, mga papa, mga tatays out there, go. Okay, congratulations sa tanang mga ama, no? We have to celebrate not because sa ato accomplishment kung sa ato nahimo, we have to celebrate because until now we are still here. Amahan lang yapon ta sa atong mga inikan, amahan ta sa atong pamilya, amahan yapon ta sa luksod o sa atong sa komunidad. So that is our passion and vocation, no, as a father. So you have to let your family grow. As family is always strong, and family that means to the community. Alright! So happy Father's Day again, Papa, and thank you so much. That's it for this video. Don't forget, i-follow ninyo siya na siya Facebook page, Roger Jer Abaday, sa mga updates niya, sa mga radio shows, sa mga committee meetings, sa uban pang mga announcement. I-check ninyo sa yung Facebook page. And of course, follow me also sa Maria Fillinger Facebook page. And kung sa inyo mga gusto nga videos, nga kauban ako si Konsehal, i-comment ninyo, and check us out more on the next videos. Thank you so much for watching. Like and subscribe.